ukuthi ngiphushe ukuthi ngingabambi inkunzi, ngithengise lezi zinto ezifana nalezi ama-perfume beze bangicoshe Sasolo. Bathe uma bangicoshe Sasolo, ngavela ngabona ukuthi umphando yini ukubuyela ekhaya. Ngathi hhayi, angeke ngibuyele ekhaya ngokuthi eGoli akunamsebenzi. Manje abantwana bami bantu kanje bathathwa ama-social work la. La ngithengisa khona manje. Bothengisa nabo, bohlala nabo. Bengingahlali nabo, kwashona umama wabo, kwashiya indlu yakubo la eMbalenhle. Ngaya lapha ekhotho, ngihamba ngemoto, ngicabanga ukuthatha imoto yami i-Astra le bengihamba ngayo ngiyozifaka emfuleni ngizibulale. Overcried. Another tola, kama kufithi mfethu kubuya ku-show. Overcried, Okay. Show awuthami. Ufuna amajita anjengawo amajita aphanda, ngiyabona ukuthi uyaphanda yini uyashova awuthami. So cela first of all usitshele ukuthi ubani usukaphi yabo. Okay, mina ngu-Opa wakwaNgubeni ngisuka from Orange Farm Extension 6. Yabona. Orange Farm seJozi. EJozi yabona. Ngithi ngahamba ngasuka eJozi ngathi ngizozama isipani ngahamba ngasebenza eSasolo. Ngasebenza for eSasolo for 16 years, bangicoshe eSasolo. Bathe uma bangicoshe eSasolo, ngathi okay, sebangicoshile eSasolo, ngina 2 years bangicoshile eSasolo. Bathe uma bangicoshile eSasolo, ngavela ngabona ukuthi umphando yini ukubuyela ekhaya. Ngathi hhayi, angeke ngibuyele ekhaya ngokuthi eGoli akunamsebenzi. Amafemu boJimiston, Cleveland ngisebenzile zonke le ndawo. Ngathi hhayi, ngcono ngenzeni ngilokhu ngiyibamba ngapha yabona. Ngagcina ngazibambela lezi zinto zami ukuthi ngiphushe ukuthi ngingabambi inkunzi, ngithengise lezi zinto ezifana nalezi ama-perfume, imishini yokugunda, ngihambe ngiyozistokha eGoli. Uma ngizistokha eGoli, angeke ngisho ukuthi ngizithola ngamalini, ngizithola at least i-profit yami kuba yi-R30. Akufani ngibhadala irenti ngapha, anginandawo yokuzibeka, ngiyazithutha, ngihlala eMbalenhle emarumini ngichashile. Lokhu ngizithengisela lezi zinto lezo yabona. Ngapha ngilokhu ngifuna umsebenzi, ngine-driving license, ngine-ID ngiphelele, ngumuntu walana. eSasolo buthuna Bengiyi-general worker. General worker. Bosipana bungene ngekhampani. Bengingene ngekhampani abathi Howden. Howden. Ngatholakala ukuthi kuba necabana bayangiqosha. Ubucabane ushaya umlungu. Sekayibali yokushaya, bangicoshile nje ngawo ukuthi kanjani. Ngokuthi ngoba bengishaye umlungu or ngishaye umuntu, ngoba ngiblacklistiwe. Ngilokhu ngifuna isipani. Ngokuthi angigelezanga mina, ngifuna ukukutshela amanga angigelezanga yabona. Isilungu angisazi. Ngikhuluma leso silungu sasemapashisini yabona. Lezi Carton Paste. Carton Paste. Limited edition. Manje ngabona ukuthi azini mangabuyela eGoli akunamsebenzi. Mawungekho umsebenzi eGoli, ngcono ngiyenzeni? Ngizoziphushela ukuthengisa lezi zinto lezi, i-spray zonke ngathatha le mali engiyitholile ngiphushe. Noma inganginiki amawashi, noma inganginiki leyo mali. Mara ukuphila. Phela indaba ebalulekile la ukuthi ukhona ukuphila ne. So ngicela ungibeke esimeni sempilo ukuthi impilo ngale Jozi nempilo ngapha esekhona. Ukulula bayo nokuphandeka ukuthi kuyaphandeka ukwenzakalani. Angibeke la esekhunda kuyaphandeka uthema ne. Mara ifuna ube ne-workshop. Like ifuna ukuthi njengomuntu wala eMzansi ube ne-workshop yakho. Ulande lezi zinto lezo leJozi ngistoka khona, ngifike la kube nendawo engizibeka khona. Mara eJozi umsebenzi awusekho eGoli. Uma ungahamba uye eCleveland, uye eJulies, uye eMalvern, uye kuphi Jimiston, babhale amafletu akhona akasana msebenzi. Umsebenzi amafemu. Umsebenzi sowuthola kuphi? Amamayini nje kuphela. And then uma uthi uyabheka abantu abaningi abasafuni ukusebenza kuphi emamayini. Ngokuthi sithuswa yini? Basithuse ukuthi umgodi uyawa. Uminye nawe ungayikusebenza. Usabani ukuya. Manje thina siyamukela.
bona ndoda kumanje isicathulo siphelile akunateki akunanex isicathulo sokugcina lesi ngilokhu ngizama ngako lokhu ngigijima ngizama ngaloko lokhu ngithengisa lokhu ukuthi at least lokhu kungenzelani ngithola ukudla ukudla hayi ukuthi ngithola ijuishi. But it is said ukuthi ilo eJozi kuyaphandeka mhlawumbe uyabona njengoba usho lesibani sokushovisa eJozi ngathi kuba lula manje kufast. Akukho lula eJozi ngokuthi eJozi sibaningi masithengisa si-50 la masithengisa si-10 eJozi masiyi-50 ayikho high ngokuthi yabona eJozi kunjani kunabantu abathengisa amavegile ama-price akafani omunye uyafika ukuthi hayi mina wabhale 15 rand wena uthi wathatha ngamalini wathatha nge-10 rand ma uthi uyahamba lo muntu lo uthini uthi hayi buya wathatha manje lana i-take it or leave it asikho baningi so banishova so shaya iprice eyi-one wena njengoba ushaya le steering cover le steering wheel cover ufika umzala naye uthengisa the very same mangisishaya le steering cover lesi ngisibiza 120 wena mazofika okay kunokuthi kuyenzakaleni amajiji engisipana nawo lana amanye ahlala eDaveyton tholakala ukuthi kunelanga ukuthi inyanga kayapheli ngiyabhampeka ufike wena uthi nge-120 ukhale uyathatha nge-80 rand ngokuthi ufunani imali yokubuyela kuphi eDaveyton 40 rand ukusuka lana ukuya eDaveyton 40 rand ukubuya kusasa azophanda kahle uyabona njengane i-aim yokuphanda ayokutshontsha siphanda ngazo lama perfume la le perfume mina makafika umuntu ayina price la kuyibona njengamanje ayina price mina makafika umuntu namanje bakathi 2 rand nje ngihamba ngithatha 2 rand 2 rand angithatha makafika umuntu ngimqala nge-50 makala nge-50 rand ngithi hayi mlungu awungiphi 30 rand ngiyazi ngiyithenge ngamalini mina ngiyithenge nge-15 rand ngithenge 15 rand futhi lakhe iwashi leli ngilithola le washi leli nge-200 rand nge-120 mangifika ngithi ngiyalithengisa mina ngiyolithengisa 180 makakhala nihlala nikhala nina abantu abamnyama abantu abamnyama nihlala nikhala sibomkhaleni nawe ukhala nabanye phela manje nethi ngoba soyashovisa sengiyashovisa ukuthi aze ngibalekelani mfowethu ngibalekela ukuthi ngize ngishovise ngibalekela ukubhema ama-drugs ngibe isibotho ngibothoke mina mangingaya e-Orange Farm ekhaya mawuyobheka abantu engikhule nabo lakhe mabangavele ethi lakhe ngakhuluma ningibone from Orange Farm abantu engikhule nabo yabona ngowakabani umnyaka ntwana 1978 ngolosithathu sengina how many years ngolosithathu ngiya birthday ya futhi 18 June yabona manje mara yabona impilo yami njani ngilala ephayiphini abazali bami ngamgcina kudala ngina 2 years ngagcina umama wami ngigcine ngithengisa imoto yami ngizozizamela impilo lana ngizothengisa manje abantu bangaphandle benza i-crime basuke ngaphandle bazoyenza i-crime la eMzansi and abanye basuke bathi balaba ngaphandle thina senza umsebenzi akusebenzi lelo point no azi abantu bangaphandle abantu bangaphandle bayayenza i-crime bayatshontsha imoto la bazijampisa amabhoda benzeni mara abantu bala eMzansi noma ungamthatha umuntu wala eMzansi awuthame ngisebenze for 15 years eSasol wamthatha makune shutdown wamfaka lapha wahola kayi-1 wathenga umdlompana All Star or Cavena or ini waphelela uhole this fortnight iyophela nini after i-shutdown yakhona bebathi 3 months angeke ayiqede 3 months umuntu wala eMzansi asebenza makangahola akayiqedi i-3 months umuntu wala eMzansi makangahola abantu bangaphandle kunabantu abaze ngomsebenzi uyabona ngizokutshela Mbafo
Mawungathola labantu laba abathengisa amabhavu, bathengisa la estratini amaphinathi izingubo. Labantu labo bayabekezela like ngafundiswa yibo ngokuthi mina kahle kahle ngwakangubeni. Ngibuya from Mozambique mara ngikhulele la eMzansi. Mara ngabona ukuthi i-life yangibona like ngisho ukuthi kuba ngavela nga-give up mabangixoshe Sasol ngabhema ama-drugs. Angibhema ama-drugs namanje bayangibona ngizishayela ibhiya, ngiziphushela ama-perfume, ipraise ey'moto zamatayera. Ngiphethe yonke into, imoto ngiyayidima nokuyidima ibe yinhle. Mare angitholi ini, i-government yethu ayikwazi ukusapota kuthi makafika asho athi hayi lo muntu lo uyazama. Awuthi ngimenzele i-workshop, awuthi ngizame ukuthi i-warehouse unyana bese-ke makaqedile uzobhadala ini i-tax valele ngaphandle. Namanje ungibona ngithengisa la ehlobo, maningeza ehlobo la ngishaywa ilanga abafuni ithende lana kusemapacking basenzele ifavor namanje ukuthi sithengise lana. Mare masingaba ne-workshop yethu indawo iyathengisiwa lana, masingaba ne-workshop yethu sithengisele lapho sikwazi ukuthi singashiswa ilanga. Maye mina awuthami ngimshangani ngumZulu from Newcastle, mare amashangani umama wami wase-Newcastle emadadeni umaZulu. Newcastle, ubaba wami waseMozambique emakhulu. Mangizalelwa la, mina ngiphila esikhathini esiningi namashangana. Angiphili understand kahle ukuthi noma labula abadala. Because le Orange Farmers hayi bakhona Shawela kusuka Shawela Diepkloof Nkwazu Orange Farm machangani matalile madala. Ikuyazama ene antira awukona umsebenzi awukho ngale. Angithi bayathengisa njengathi and then like ngisho mina ngithi le steering ngizokunikeza nge-R100. Fike si-7 fike omunye athi ngizokunika nge-R30. Usithenge nge-R20 yena. Sekalwela le R10. Manje mawuza ngapha from Mpumalanga uyakwazi and then mangiza ngapha why ngiza ngapha ngisikhuphule for minus pro transport. Idostile ngiyostoka lena ngiyadla kuyostoka. Ukudla kunankinga. Ukugibela ngiye le Joburg is-140. Ukuza ngapha is-140. Ngisithenge angeke ngiyothenga le wena namhlanje uthi uyasifuna le steering. Ngiyosithenga nge-R30 le. Expecte ngikuthengisele nge-150. Mangikuthengisela nge-150 mina ukusuka le ngispende emalini 140 kuya 140 kuya es-280. Kumele ngitholeni mina? Lana sinokwenza amaswiti vele sometimes mangithengisela umuntu ukuthi hayi ngibona ukuthi nalo muntu bafika bakhale labantu futhi nina bemoto nifike nikhale ngigcina ngithi ngifike ngithi hayi awuthi ngikubhansele ngento eso and then manje sengiyazi ukuthi mangikubhansele sekumele ngizincintsheni ibhiya and then bengibalile ukuthi ngiyothenga ibhiya ngale manje sekumele ngizincintshe. Uyayithanda ibhiya uzuyayistokela ukuthi yabona bangistoka le imali yebhiya. No, awuzini mfowethu. Hayi ukuthi ngiyayithanda ibhiya ne. Angiyithandi ibhiya. I-stress nabantwana. Kumanje abantwana bami bantu kanje bathathwa ama-social work la. Ngilala ngithengisa khona manje. Bothengisa nabo bohlala nabo. Bengingahlali nabo kwashona umama wabo kwashiya indlu yakubo la eMbalenhle. One day ngiyothenga ibhiya lapha. That's why ngithi ngiyalithanda. Ngathi mangiphuma lapha ngahlangana nama-social lo mntwana uyangibona uthathwa ama-social work. Mangifika ngivula ibhiya la kwezi social work lahlala nami lana. Akusinto
yanini last year, last of last year, into this year early. Lahlala nami la ngaya lapha ekhotho ngihamba ngemoto ngicabanga ukuthatha imoto yami i-Astra le bengihamba ngayo ngizifaka emfuleni ngizibulale. Bathi abantu lapha ekhotho hayi uma uyenza leyo namaphoyisa bangigada amaphoyisa ngayidumisa ngakhuzwa ile awuthi lena engibhizi nayo la kule business yathi ndoda thatha imoto sihambe sendlini ngathatha imoto till nanamhlanje abantwana bami angibazi bakuphi since banginika amafoni number lana angiwatholi abangifoneli bathi bazongifonela bakunika wona uma uwafonela angibatholi uma ngibafonela njani manje ya mina umlayezo engifuna ukutshela abantwana bami ngicela ukuthi ngiyacela nalaba khona laba ngishiya khona bangibona nama-social work ngiseselapha angibazi bakuphi bathi base-emelwe emelwe angiyazi ngiphuma from Orange Farm mina ukuya le even Bethal angiyazi angaze ngifike ukuya lena manje kuya emelwe angikwazi ukuya emelwe amaphoyisa wangitshela nakhona lo muntu ophethe amaphoyisa lo ophethe laba bentokanye be-adopt abantwana wangitshela ukuthi bazangifonela till today abakangifoneli nginayo i-driving license nginayo abangani bangangiboleka imoto ngilungisa imoto sometimes elokishini bengingaya le ngiyobafuna abantwana bami ngizwe kwenzakalani yathola ayisiya emzansi bantu babayi no yona sivule mnandi mara sivale vele ngezibuhlungu umjito uyakhala mara hayi akuna-stress bafowethu next week same time sijika le ndaba it's your number one show iHobo Crime. I'm out bafowethu nginithanda ngo-love asibabo zama la yazamele